wa tawasau bil haq si paringgarangi ki ri decenge, wa tawasau bis sabr si paringgarangi ki ri sabar keung. Perlu ki sabar Pak. Nah sabak dena janji tu jama-jamange ko dena to sabar. Nge. Dega ga tau tok lebok na linoy makasimana nga tutungan na dega ga. Dega ga tau namo maga kasinna amalakna kasinna pangkaukanna pasti pernah mendapatkan sesuatu yang susah dalam kehidupannya. Deto ga tahu aga senai masus sama teru dega ga namo maga jana tau deto ga tahu masus sama teru Pak. Nah sabak maga rolino onronna asiselenganna susai si bawanya menge. Maka dia pun Allah Ta'ala inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ko pura ki manyama masussa pura ki manyama masussa manyama letu ki mati makututuro. Itulah dunia. Di mana tempatnya merasa nikmat terus manyama materu mati ki yolo Pak. Tama ki colorina ko buru na ina peletu ki resurimon rikoni romonro manyama materu nari kota ki suruga. Khalidina fiha abada. Mate ki tama ki ranaka masus sama teru. Ye kokoi lino dega ganyama materu de toga gasus sama teru. Puas di pura ki manyama masus pura ki masus sama nyamang. Itulah tabiat dan hukum duniawi. Pura napa tentu ko Allah Ta'ala maka de rolino onronna asisollenganna aswewan nie asisullenganna nyamangena susai. Maka dari itu dega galaleng moloingi nyamun na lino kecuali as-sabar sabar ki bawang. Na tuju ki pa susah sabara na tuju ki pa penyama syukur ki na sabak ye ko ye duai ipat di bola na tuju ki susah to sabara na tuju ki nyamang to syukuru insyaallah idikna saisa tahu dena torogi lino latu akhirat. Maka dari pun Allah Ta'ala faqad fasa fauzan azima. Ina tu tahu lodonga keberuntungan, bukan keberuntungan kecil, fauzan azima, keberuntungan yang sangat besar. Saya kira inilah yang saya ambil sebagai pengisi.